को इकाई खुलबु सरी IMS साबा प्रेसिडेंट रिपुर मैथै पांगल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हौखिबा सही 2023 गी मे गी तांग अहुम दगी हौदुना लमदम सिदा होक्लिबा कांगनुप की इरांग मरम ओरकांदा लमदम सिगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थोमम बिरेन हम थादोखरबा मतुंग स्टेट सिदा प्रेसिडेंट रूल हाबिति अनलिमिटेड सस्पेंशन थमदुना लायरलबा मतुंग दा हंदा अमुक नौना सुंसिनबा BJP ना लिड तौबा NDA गी गवर्नमेंट अमा सेमलकपदा मणिपुर मैथै पांगल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तरामना ओई अमदी लमदम असिदा ओइरिबा सिचुएशन असिबु हैंडल तौबा याननबा अमदी 2023 गी मे गी अहुम दगी थोखिबा कांगनुप की इरांग असिना सेटलमेंट अमा पुरकपा नबा अमदी शांति हंजल हलकनबा आंदमदा संगसिलकलिबा खोंजंग असे मणिपुर मैथै पांगल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अगतपा फोंदोकसरी हाबिति तोंगान तोंगानबा कम्युनिटी सिंगदा डिप्यूटी CM गी फमगा पीरगांदा थरिबा खोंथांग असे अफबा लमदम सिदा शांति लांगनबगी असोबा खोंथांग अमा खकनी हना MMWO ना लौजै लोइनना हारिबा चथरलिबा खोंथांग असिदा लीदा largest minority community wa amoine lairiba valley gi maximum constituency singda fundaraga lairiba manipur Meitei Pangal sing busu mirairaga thambirambadi chumba khongthang amu oiroi habase ngasi semlak liba nauna semlak liba BJP led government asida thamjage loina honorable MY Khemsan na lusingba government asida Meitei Pangal singi representation haidi mapung phana pifam thoi Meitei Pangal laktagi su MLA oina vote kaduna lairibasing ase BJP na lusingba NDA gi partner party ngaktane paramasina nauna samlok liba government asida council of minister da Meitei Pangal amabu aidi Meitei Pangal gi MLA amabu tangai fadana yahon bifam thoi hoki basahi 2017 dagi asiba abidi hauji phawbasida BJP na state sida lead tauba NDA gi chinaba government leirlibani BJP na lusingba NDA government asigi council of ministers da Manipur gi largest minority community wariba Meitei Pangal singi मरक्तगिसु NDA की पार्टनर दा ओरिबा MLA सिंह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दा याहुंदना लाक अदुबु हौजिक नौना सेमलक गवर्नमेंट असदि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना इखिबा स्टेटमेंट दाइदि कम्युनिटी सुना यावबा दरकार लई हाइने फोंदोखिबा अदो MMWO ना हरावबा फावी ngasiगी BJP ना लुसिंगलिबा गवर्नमेंट असिगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दा मणिपुर Meitei Pangal MLA अमबु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दा याहुंदुना inclusive ओइबा गवर्नमेंट अमा ओहनबियु हाइना अपील तौजरी करिगुंबा हंदक नौना सेमलक गवर्नमेंट असिगी Council of Minister Meitei Pangal gi MLA yahul laktrabadi lakadoriba 13 state assembly election da Manipur da Meitei Pangal singna khundariba tongan ba assembly segment singda chatlakanda Manipur Meitei Pangal welfare organization na makhoi miyam pumna adubu mass mobilization tawgani BJP da vote pidanabagi damakta loinana NDA gi partner political party gi mihut singna vote pidanaba akanba aidi तौरगा लेरगनी लोइनना नौना सेमलकलिबा गवर्नमेंट असना लमदम सिदा तंगदु लेतादबा फिबम अमदा लेरिबा अमदी युम थादोक्तुना तोंगान बा रिलीफ कैम्प सिंगदा संगफम लौरगा लेरिबा IDP सिंग ngasibusu athuba matamda makhoi mahusagi punsida hanjinba yananaba amadi mahusagi punsida hanjillaga makhoi gi hanagi yumduda hanjilakanda tangdu leitaba adugumba punsi marelama ohenanaba honabada achauba initiative ama paliba semliba government asina athuba matamda lobirakani haiba ase pathajaba thamjaba loinana manipur miyamgi yaifanaba thabak thoram hena mafung phana tohan birakpo oirasanu haiba ofam se thamjage